Yes, reka twongere tubahe ikaze abakunzi ba Kigali Real News. Ni update zije aho igihugu cy'Ubushinwa mu kaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho byari bizwi ko Ubushinwa ari inkingi ya mwamba muri Kongo, ariko nakubwira yuko bahuye n'uruva gusenya. Ibyo byose uraje umenye ko situation ihagaze, ariko ntago turivuge ku Bushinwa gusa, turerebera hamwe uko ku mirongo y'imbere y'urugamba ibimeze habigoma ndetse no mu bindi bice, aho nakubwira ko muri Ituri ibintu byabaye imberenge. Turanyarukira muri Sud Kivu turebe uko situation ihagaze. Ni mu nkunde rero twihuse turebe uko byifashe sahingi yini update taruke gucikwa amagingaya. Mbere na mbere ko reka nkushimire wowe wahisemo kubana natwe. Ikindi kandi nawe kitwumva bwa mbere nta kindi usabwa uretse gukanda subscribe, bityo ukiyongera mu muryango udahwema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Nge muri kumva kandi tugiye gukomeza nyandi Damiha umugisha. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Mwaramutse neza. Twongere twifuriza itondo cyiza, dore uyu munsi ku munsi w'Imana tunakwifuza n'icyumweru cyiza. Yego, kuri twese kuba byemera bari bujye kuruhuka. Yes, nibyo andumva mu rukerera twavuganye ku bigendanye n'umutekano muke ukomeje kuba ikibazo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko biragaragara yuko umutekano ukomeje kugeramirwa mu bice bigiye bitandukanye. Raporo iherutswe gutangwa na Human Rights Watch yavuze yuko abaturage bakomeje gupfa hafi neza n'umujyi w'Kinshasa. Ibi rero bikaba bimpa amakuru ndetse no gusubiza inyuma amaso tukareba ibiri kubera mu burasirazuba bw'iki gihugu. Maginga rero biravugwa yuko no mu zindi ntara byatangiye gukara, haba mu ntara ya Gatanga ndetse no mu ntara ya Ituri. Mbere na mbere kugira ngo wenda uze kunsubiza neza, reka tubanze turebe ibikorwa byagizweho ingaruka n'Abashinwa bakorera muri biriya bice bacukura amabuye y'agaciro, aho batwikiwe imodoka. Bwana Bizima, uranyemerera kugira ngo tugendane akantu ku kandi dusobanure ibikomeje kugenda n'ibikomeje kugenda bigaragara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Nibyo, urabona yuko hamaze iminsi hari imirwano ikomeye, ariko nakubwira ko Abashinwa n'ingabo za Kongo bahuye n'akaga muri Ituri. Umutwe w'iterabwoba wa IC wigambye igitero kibasiye abakozi ba sosiyete y'Abashinwa icukura zahabu muri Kongo Kinshasa, ndetse n'ingabo zari zishinzwe kubarinda. Amafoto urubuga War Noir rwatangaje kuri X agaragaza ko abarwanyi ba IC bakorera muri Ituri bambuye ingabo za leta ya Kongo intwaro zikomeye, ndetse banatwika imodoka n'ibindi bikoresho Abashinwa bakoreshaga. Mu mbunda zafashwe harimo izitwa HL 60 mm mort bombs zakorewe muri Iran, UP 762, machine gun zakorewe muri Azerbaijan, AZ 762, rifle zakorewe mu Bushinwa, Type 69 RPG, launcher Type 80 machine gun, T69 rimwe anti-tank rocket, n'izitwa Type 57 ukuyemo rimwe rifle zakorewe muri Turukiya. Kugeza ubu ntacyo leta ya Kongo Kinshasa iravuga kuri iki gitero kimwe n'igisirikare cya Kongo FARDC. Urubuga rwandika amakuru yo muri Kongo rwa Radio Okapi ruvuga ko ku wa kane tariki ya 12 Werurwe 2026 abarwanyi batamenyekanye bateye ikirombe cy'Abashinwa kiri ahitwa Mucaca, ni muri teritwari ya Mambasa, mu birometero 135 mu majyepfo y'uburengerazuba bw'umujyi wa Bunia mu ntara ya Ituri. Amakuru avuga ko abahaye amakuru harimo societe civile bemeza ko icyo gitero cyaguyemo abantu benshi. Bariya abarwanyi ngo batwitse inzu
banatera ikirombe cy'abashinwa gicukurwamo zahabu. Radio Okapi ikomeza ivuga ko abateye babikoze mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuwa kane, ndetse ko umutekano muri kariya gace utameze neza, bityo kumenya ibyangiritse bigoye kuko abo barwanyi bakigaragara aho hano. Igisirikare cya Uganda n'icya Kongo bifatanya mu bikorwa byo guhiga abarwanyi biyunze na IC, ariko ibikorwa by'izo ngabo nta kigaragara bari bageraho kuko abaturage bakomeza gupfira ku bitero nk'ibi ngibi. Bwana Bizima rero urumva uko situwasiyo ihagaze, binahabanye n'uko umutekano kugeza ubu ugeramijwe. Wenda niki dushobora kwitega bitewe n'uko ubona yuko ibintu byagiye bihindura isura mu duce twose, Bwana Bizima? Yego, ukiriho kijyanye n'imirwano muri biriya bice, iyi mitwe yose ntago imwe wagiye umenya neza ahantu ituruka ndetse n'uburyo igenda yirema, ariko ikigaragara cyo urabona ko iyi myinshi iri gusa naho ivuka muri iki gihe ntago ari iyo kuvuga ngo ni imwe ya mayimayi, nyatura ndetse n'indi mitwe yagiye ibaho wabonaga ko ishaka gusa naho ari imibereho yari yubakiyeho y'ubuzima bwabo bwite n'inyungu zabo, ariko uri kubona ko imitwe yose iri kuvuka ubu ni imitwe itari ku ruhande rumwe na FARDC, ubona ko ifite uburyo iba yoruganije cyangwa yateguye ku buryo bihita bisa naho bibangamira imirwano cyane kuri FARDC, kuko urumva ko ifite akazi kenshi cyane ugereranyije n'imitwe imaze kuvuka, kandi yose uri kubona ko iri kuvuka ifite imbaraga zikomeye cyane, kandi ikagenda yibasira ahantu hari ibikorwa remezo ndetse n'uduce tw'ingenzi kuri FARDC ubona ko iba ikeneye. Ni ibintu biri buyigore bijyanye n'imirwano mishya iriho, kandi ishobora guhomberamo cyane bikomeye, kuko ntabwo yabasha kurezisita guhangana n'utu duce twose, kandi ubona ko twose tumeze nabi ku buryo imirwano irimo ihambaye cyane nko muri Israel turi, ntabwo wagaketse ko havuka umutwe ufite imbaraga zingana kuriya kandi utaramara n'icyumweru. Yes, ntabwo ari aha rero kugira ngo wenda tubapidetinge n'abandi, biravugwa ko umutwe n'ubundi uri muri Ikatanga ukomeje kugenda ukora ibitendo bigiye bitandukanye nyuma y'uko wigaruriye ibice bigeze muri 2 mu bice bigiye bitandukanye. Bwana Bizima rero wenda tudashingiye kuri ibyo, wenda tubapidetinge ko situwasiyo ihagaze mu duce two mu burasirazuba bw'iki gihugu. Yego, reka nse n'ureba ahamereye muri uyu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma wari umaze igihe udafite umutekano, kandi ubona ko wari wugarijwe ku rwego rwo hejuru, uretse ko byari bucece ari nk'ibanga bijyanye n'uburyo byari byateguwemo. Na n'ubu M23 gifite akazi kenshi ko gusa naho inoza umutekano muri uyu mujyi bijyanye na operasiyo zari zateguriwemo ku ruhande rwa FARDC ndetse na FDLR na Wazalendo. Ubona ko ibyo bari bateguye nk'igitero cyari kugabwa kuri uyu mujyi wa Goma byari bihari kandi byari byarakozwe neza, ahubwo nuko habayeho kuba ubutasi bwa M23 bwabaye nk'aho wivumbura mbere y'igihe yo kunoza umugambi wabo, bikabaviramo kuba rasiyo yabo yarafarinze, ariko na n'ubu ibisigisigi byabo bijyare. Nk'ubu muri iki gitondo cy'uyu munsi mu gace ka Sake, ariko wumvaga iteka ryose havugwa nk'imirwano, abantu bose bagakangarana ngo gute imirwano ivuye Gicanga, ivuye za Rubaya ikaba yinjiye hano muri Sake mu nkengero z'umujyi wa Goma. Buri wese akumva ni ibintu bidashoboka, ariko ni ibintu bishoboka kuko ibitero byari buze muri ubu buryo, byari ibitero bito bito, ariko ubona ko biri buturuke mu mpande zimwe zitandukanye, kandi bigasa naho bizengereza inzego z'umutekano muri kano gace, kuko ubona ko iyi Sake isa n'iteganye na pariki ya Virunga, kandi ubona ko ari pariki izwi cyane yabayemo FDLR ku rwego rwo hejuru, ndetse kugeza amagingo aya urabibona ko muri Sake ahangaha abagore babo benshi niho bibera mu bikorwa by'ubucuruzi, ndetse ubona ko babageragaho buri munsi ndetse bakanabyarana nabo. Ni ibintu byari bizwi. Rero ubu habyukiye umusako ukomeye cyane mu masaa 10 z'igitondo z'uyu munsi, kuko M23 yari hafite amakuru y'uko n'ubundi isaha n'isaha muri pariki FDLR ndetse na Wazalendo bagenda baza muri ibi bice
mu buryo bwo gushaka amakuru cyane na sitasiyo zihari, babashije rero gusa naho babaguye igitumo kuko byatunguranye, ntabwo bari biteze ko iki gikorwa cyakorwa, kandi bagikoze mu nce zitandukanye ku buryo ubona ko bari basa n'abafunze amayira yatuma umuntu wese uri muri kano gace asohoka, ariho hateye ko bafatirwamo benshi ndetse bafatirwamo n'intwaro, ndetse bakura n'amakuru y'abaturage bose bakoranaga nabo, harimo ndetse n'abayobozi b'inzego z'ibanze ndetse baheruka gushyirwaho na M23, ariko ukabona ko bari mu matwara yayo, ariko mu bijyanye n'imirimo bakora raporo zitangwa kuri FARDC ubona ko bari nk'abagambanyi ku ruhande rumwe, ariyo mpamvu ubona ko wabaye nk'aho ukora ikintu gikomeye cyane muri kano gace ku buryo ababashije gufatwa ari benshi, kandi ubona ko ari operasiyo iri bukomereze no mu bindi bice bisa n'ibihasatira, kuko aka ni agace karimo kuvugwamo FDLR cyane ku rwego rwo hejuru bitewe n'ibi birunga. Aho bamaze gukorera operasiyo muri ibi birunga rero urabona ko abenshi bagiye basohoka baza kwiyoberanya muri ba bantu b'inshuti zabo b'abaturage, ku buryo kubatahura bisaba ko haba uyu musako ndetse n'amakuru menshi ku baturage baba bahari batavuga rumwe n'ibikorwa byabo kuko bibangamira umutekano wabo. Yes, birumvikana. Bihabanye n'abo bakomeje kugenda bafataho, bivuga ko hari n'umugore bamaze iminsi barafatiye Bukavu wari ugiye kuzabazengereza, wari ufite abagabo b'abamotari bakorana kuri kote ya FARDC. Ibi ni bikomeje kugenda bikorwa n'iri huriro rya AFC. Ni operasiyo ikomeye ikomeje kugaragaza kinyamwuga, ndetse batangiye kuvuga yuko ihuriro rya AFC risa nkaho ryari ryararangaye bitewe n'ibikorwa bari bamaze iminsi barimo. Basaga nkaho bibagiwe yuko bari kuhangana n'umwanzi, batari dukora operasiyo zigendanye n'ubutasi bwimbitse. Bwana Bizima rero sinzi uko byifashe mu tundi duce sahingeye. Mu tundi duce tujya muri Sud Kivu, aho mu Minembwe kuri iki gitondo cy'uyu munsi kare cyane hari hamaze igihe hari agahenge kagera nko mu minsi ibiri hatujemo, ariko ntabwo ako gahenge kabaho buri munsi kuko FARDC ubizi ko hariya ni ahantu yibanda cyane mu bijyanye n'imirwano ya buri munsi. N'ubu kuri iki gitondo cy'uyu munsi rero havugiye igitero cya drone, kandi ubona ko no hasi ku butaka ingabo zihari za FARDC na coalition bari kumwe n'ubu bari kugaba ibitero, ariko batarinjiramo neza cyane hano muri Karengi, aho drone mu saa 11:15 z'igitondo iharashe amakompora, ariko nyuma yayo n'ubundi hakurikiyeho urusaku rw'amasasu, bigaragara yuko bongeye basa naho bagarutse mu mirwano yari imaze iminsi hari, ariko bari basa n'abari mu karuhuko kuko mu minsi ibiri isa n'irangiye hari hasa naho hari ituze rikomeye, ariko ikigaragara ni uko batatanga agahenge k'iminsi irenze ibiri, n'ubundi bigarutse baje kwataka kugira ngo bongere base naho babuze uburyo abarwanyi bari mu 23 ndetse na twirwanaho muri kano gace. Ubona ko bari bamaze iminsi bafite agahenge, ariko bari mu myiteguro cyane yo kwiorganiza, kuko ubu mu makuru mfite nuko M23 ihagaze neza ku rwego rwo hejuru ndetse ikomeye cyane, kuko imirwano yo muri kano gace bamaze kuyimenyera ku rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu ubona ko FARDC mu makuru yayo n'uburyo yari imaze iminsi isa naho ituje, ishobora kuba hari ibitero bishya igiye gukora bikomeye cyane, kandi ubona ko biwe birimo imbaraga, abari nk'abaje kwesera mu buryo bwo kugira ngo barebe uburyo M23 na twirwanaho bimeze muri kano gace ka Minembwe. Yes, Bwana Bizima, biravugwa yuko ingabo z'Abatanzania zahatakarije zikaba zarafashe umwanzuro, kandi mu makuru yagiye avugwa ingabo z'Abatanzania ntabwo zajyaga zijya kuri front line, zari zishinzwe gukoresha ratirare. Bisobanuye iki kuri ibyo ngibyo, kandi tuzi yuko umuntu ukoresha zirambunda za ratirare ntahahurira n'urugamba? Bwana Bizima, yego urabona ko hari ibitero bya mbere igihe Abatanzania bari bakibizamo cyane, hari sharing ikomeye cyane mu Minembwe ko ari bo bari basa naho bibanze kuri ratirare cyane, niyo yari iri mu biganza byabo, ariko uribuka ko hari imbunda zagiye zikatingwa zigafatanwa ndetse n'abazikoreshaga bamwe bakaraswa. Izo zabaye nk'impfu zabayeho mu maza ya mbere ku buryo batatakaje cyane nubwo byagiye bibaho, ariko
inkubiri yabaye nk'ibakoraho ni iyo ku itariki 11 z'uku kwezi, ubwo bo bifataga bagakora operasiyo biganjemo aribo benshi yo ku butaka kandi y'ibanga, kandi bari special forces zaho. Wumve ko hari akantu gashya bari bagiye gukora mu Minembwe, kuko ni akantu batari bageze inzego nyinshi babibwiraho za koalisiyo bari kumwe, bagategura ku ruhare rwabo bwite nk'agatero ka special ku rwego rwo hejuru, kandi ari abasirikare bake batari hejuru ya 50. Abo rero nibo bahuye n'amasanganya ariho bahereye bavuga ko harimo ubugambanyi muri koalisiyo, cyane kuri FARDC, kuko cyari ikintu cyateguwe bagitegurira Baraka, bazamuka muri operasiyo mu buryo bw'ibanga bizwi na FARDC bari kumwe, ariko babona yuko operasiyo bagiyemo batari kumwe, kuko bari basa naho bihitiyemo kugenda ubwabo bonyine bijyanye n'amakuru bari bafite n'icyo bashakaga kugeraho. Rero bahuye n'amasanganya yuko bakizamuka baje guhura na mbushi ubona ko yateguwe neza, ko hari ababatangiye amakuru. Aha niho habaye kuraswa cyane kuri izi ngabo za Tanzania ku rwego rwo hejuru, ku buryo gutakaza kwabaye hano, ariko gusa naho kwabakozeho na madingwa n'aya, ubona ko aribyo byabaciye intege muri izi operasiyo z'ahantu, ku buryo hari imyanzuro mishya yafashwe bijyanye n'iri takaza, kuko bararebye basanga ko ikibazo bafite atari icyo kuraswa n'umwanzi bahanganye, ahubwo ntashobora kuzahashirira bijyanye n'ubugambanyi buri muri iyi koalisiyo ya FARDC, kuko ubona ko bamenye neza ko batangiwe amakuru, kuko ambushi yabarashe yabateze, ariko ibiyereka atari bya bindi byo kwihisha, kuko bari bambaye impuzankano za FARDC. BF kuko batari bazi neza amakuru y'uko M23 ishobora gukora iki kintu cyo kwiyoberanya, ibajyamo rwose ibasanga nta bwoba nta n'ikibazo ifite, yizeye ko ari FARDC bari muri operation, kuko izo nzira nta ngabo za M23 na twibaneho zakurusingaga, kuko ni mu birometero byinshi uvuye mu Minembwe. Bizeye ko rero ari FARDC, biba ngombwa ko babegera babarasa babagezemo, bibaviramo gutakaza cyane bikomeye. Ariyo mpamvu ubona ko intambara basa naho bari kwizinukwa cyane bijyanye n'ubu bugambanyi bakeka buri kubabaho, kandi buri gutuma habaho igihombo cyo kuhaburira ubuzima. Yes, bwana Bizima, hari izindi update tutakubajije wenda watu updatinga? Yego, ikindi kiriho muri Uvira nuko n'ubundi bigaragara neza ko hari operasiyo ziri gutegurwa, ariko cyane cyane z'ikikango gikomeye cyane, yuko amakuru bahafite ari uko bazi neza ko isaha n'isaha M23 ibagabaho ibitero igakuramo uyu mujyi wa Uvira, bijyanye n'uburyo ubona ko amayira yose yayabannye. Uvira irimo hagati rwose nk'ururimi, ku buryo isohokera mu cyerekezo kimwe yerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Rero ni ikintu ubona ko muvoma ihari y'ingabo ari bya bindi ubona ko bamaze kwiyakira yuko ari isasu ry'umunota uzaba ubayeho w'imbarutso, ariko icyerekezo cyabo amaso yabo ni ukwerekeza i Burundi, kuko iyo uganiriye n'abasirikare ba Wazalendo bari mwaha barakubwira bati amahirwe dufite badusigiye inzira, aho nta kibazo dufite, nitubona byanze tuzerekera. Rero ni ibintu bamaze kwiyakiramo ku isaha n'isaha y'imirwano yaba muri Uvira hano, kandi ujyanye na operasiyo ziri kuberamo ku ruhande rwa FARDC ni mu nkengero zaho mu buce bugenzurwa na M23. Urabona ko iyi Uvira byanze bikunze hari ikintu gishyibitse, umunota ku wundi tuzakira amakuru mashya. Yes, reka tugushimire tukwifuriza amahoro y'Imana bwana Bizima. Yego, murakoze cyane. Namwe bakunzi ba Kigali News, update zo rakagaruka, twongere dusubire mu masaha ari imbere. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.